Monte de Mobete. Monte. Me adom. Me bom paye. Yeah. Me de nipa konya me. Me bom paye Emma NDC Friday. Yeah. Sadan. Enso to ho a. Ebuburo tuwi. Awo ho. Okay. That was Friday. Friday, yes. No question ba. Sunday. Sunday. And MPP bye. Bye. Me bumpire man. Look at a nation's vice president. I request menwa me antichrist. Unkata so. Men kata so. No kwanya no monya. Enkasa maame. Akasa. Edu asema ma. Endi masamo ma. Edu asema ma. Adum chedua. Ohwu asifi. Basiampanyi Yesu. Jomama ba ho osi Yesu si obewini. Ade achi ba omi akwase an ba osi o Yesu si is possible so no subewini. Odwan Nyankopon twantwai na ntwie ufi. Wanu femfem. Wanu waboji fita se de wato shirem. Anya Ghana fo na Jimi anka kwase awe pa. Alum chesu nyansa Jimi fo. Oba omi aba so ka no kreche ze medical abrese mahama wie. Enti waba too late nti Yesu si walusu. Kana kreche nipa neja Jimi no because Nyankopon twantro. Ebusuya social media ne so aye gidigidi ye pa ne nyina ne se almighty Twin Jonas na waka no ho no Twin Jonas react to ye papa no mo a wo mo call Philadelphia na so mo call papa Sofopani Adum Chedua ho ekokosra no na nka ye nyina ye nim se nyame nchen na nyema papi efri ba se nyame fie na nyema pa nyina ewo na so Twin Jonas kire se ye na ye mampeni John Dramani Mahama ani mampenya bi de chi Dr. Muhammad Bawumia ekọ ho no ono ne nti ase ne nsu ehunu ohun ye ne nye osusa enkan wo se wo mokọ ho no aba be responde etutu bi e de amane Sofopani Adum Chedua na abusuya anso ha Sofopani Adum Chedua anso aba bonten aba be react to ye bra Twin Jonas eno na me de eba be sumo message so benya botre aba me am video no aba be sumo answer no Prophet Dr. Abednego contact any good screen no ase no betimi afre no na one no atwetwe nkomo e de afa spiritual problems bia ha ho afa subscribe my page we too much gh na fa be on the kan sa no upload bia ba unsa e betimi aka ebusuya me enko video no na ye Adum Chedua ohwu asifi basiampanyi Yesu Jomama ba ho osi Yesu si obewini. Ade achi ba omi akwase an ba osi o Yesu si is possible so no subewini. Odwan Nyankopon twantwai na ntwie ufi. Wanu femfem. Wanu waboji fita se de wato shirem. Anya Ghana fo na Jimi anka kwase awe pa. Alum chesu nyansa Jimi fo. Oba omi aba so ka no kreche ze medical abrese mahama wie. Enti waba too late nti Yesu si walusu. Kana kreche nipa neja Jimi no because Nyankopon twantro. Enti ada se ba ko lusu ane ba ko awini ana se wo Yesu ntimi mom ye nyina awini mom na ntwie mumu Jimi toyomo o mabre osika diskano neja antro no a mu twade ma Yesu mu twatru Nyankopon so na nyame boa de oboa ne ho ba omi ano no na advice ono a si odi Ghana fo abro na afi Ghana fo beto atia na ade enti na oba Yesu ho ade achi o ekramoni ade achi o ya asore koni onim di oye ana se kache ejoma ma se Nyankopon se ubelusu ba omi ya na bewini because I was oka but Adum Chedua oni twasere wate fi Yesu ntwantro edi entina da bi modi Yesu di ejimi o man num sa
enipa mienu call race de abaako na be wini enti edi enti na chinchini a okotwa ntro because mama ba say oji kakra hye ohunti waje kakra hye ohun say utwa ntro say obewini ba omia ba wasan je kakra hye ohun say utwa ntro say ba omia so bewini possible Jimmy na anya ba omia na e pasia wa ban na so pese owini simple simple twitwa bone ni nyina petro amatuma boden ni nyina no ateso petro boden ni petro cement boden ni nyina amatete so da bi mun tete so na still mema mo bema o man mu ade ha na koto abama mo tede mo bete What? me adom me bom paye Yeah. me de nipa ko nyame me bom paye ema NDC Friday Yeah. Sadan enso to ho a ebuburo tuyi awo ho. Okay. That was Friday. Friday, yes. No question ba. Sunday and MPP bye. Bye. Me bompire man. Look at a nation's vice president. I request me no me antichrist. Won kata so. Men kata so. No kwanya no monya. En kasa mama. Akasa. Edu asema mama. Endi masamo mama. Edu asema mama. Confirmation am I? Aba. Vice president. Muslim for that matter. Good. Easy. A demand the same. Antichrist me huniama me ado me huniama. Men fen katanes. Men fen goodness. Oh. Ayanu monyam. Papa. Ebi nyadai. See that. Men kata so yen request you. Me an come. Yeah. A come is a fako goodness so. Na no so to interest nipa no. Or critical condition or situation. Owo gwangwa. So what you say? Ansa na me akame se me fe den. Wagno. Na onu anka sa to me request. The second most powerful man. Easy. The second most powerful man, I know you're one. And the two, the flag bearer. MPP party, I'm of What? Maybe the goodness. The request is a shaman no money. Yeah. So what you say? Mesrema NDC. Mesre wie na nko request anka menyo. What? What you say? So what no? Tio. Chasanje nesi wo. Poku ase. Sensuo na to no no akra kan ho ase. So what you say? Good. Share two. Former president. Na frabera. Didn't say na match. Don't say be prem na match where that's cool. Other president. Christian Castle the more declare no. Abusia ehese na papa sofopani adomche dua ehwa no ho se etitirifo mpanifo akese esemienu aba ne nase aba besra na wei ama Philadelphia fo nyina so ani age ebo se kire se wo mosom na Ghana fo bebe na e condemn no
se wo som no eye sompa fi se nye sompa anka omampani dada wa betwam ani omampani abedi akire ya omu ye duru sei no entimi emma ho eno nti ne Ghana fo nyina eni egwa ma wo mo so ya kai wo mu bi ene akwakoye enije eni osebo e de ama Philadelphia fo nyina ma me ho comment e wo video yi ase na fi wa subscribe de ama page we eye too much gh all the social media handles no so ko wa eye too much gh ya kai se hon so be like na wa share ama me makra